Ispred udruge Pravednik govorit će vam dva akademika koji su akademici u iseljenoj Hrvatskoj. Prvo gospodin Natko Kovačević, a odmah iza njega Marko Francisković. Ajmo Natko! Braćo i sestre, hrvatski narode, prvo bih vas sve lijepo zamolio da jednim aplauzom pozdravimo naše drage organizatore koji su nam omogućili večerašnji skup. A isto tako bih vas također zamolio sa također jednim toplim aplauzom da pozdravimo naše prijatelje koji već preko 50 dana štrajkaju ispred takozvane hrvatske televizije kao udbaška televizija. I sada, prije nego što počnem kratak govor, nezahvalno bi bilo, a ne podsjetiti sve nas, da u ovom trenutku naša braća Hrvati, naša braća po oružju, Ante Gotovina i njegovi kolege, kao i naš Veljko Marić, trule po kazamatima, pa i njih lijepo sve pozdravimo. Braćo i sestre, nemojte biti žalosni zbog ovih rezultata ovih izbora, zato što ovi izbori su neregularni, iz više razloga. Oni su i sami priznali da preko 550, a po najnovijim informacijama preko 700.000, braćo i sestre, 700.000 je nevažećih, odnosno višak glasačkih listova, oni su to priznali. Prema tome, oni su sami sebe pokopali. I zato su ovi izbori neregularni i ja bih počeo ovaj svoj govor sa time da ćemo im dati rok od mjesec dana da budu morali raspisati nove izbore koji će morat biti, slušajte, koji će morat biti dovedeni u istu ravan sa izborima popis stanovništva iz 2011. Znači, nema govora da su ovo legalni izbori i da su regularni. Nema! Mi sada, znači, braće i sestre, imamo ilegalnu vlast. Ona je komunistička udbaška, ali ja ću vas podsjetiti da ta komunistička udbaška oligarhija već traje 70 punih godina, braće i sestre. I to u kontinuitetu, nema tu iznimaka. Ono što je najbitnije, zašto nas oni guraju u tu sotonsku zajednicu? Braćo i sestre, oni nemaju svoj program. Oni su samo sluge engleske masonerije i oni su samo izvođači njihovog programa i zbog toga oni nemaju svoj program. Njihov program se temelji isključivo na odanosti i na poslušnosti svojim meštrima, engleskoj masoneriji, a njima je jedini cilj da se hrvatski narod i hrvatska država zbriše sa lica zemlje, što su u našoj povijesti ne tako davno, već nekoliko puta pokušali, probali od 18. 45. a i sada prije 20 godina 1991. kada su polomili zube, braćo i sestre, na nama i to nam ne mogu oni oprostiti. To je razlog. I zato nemojte se zavaravati da imamo prijatelje u Europskoj uniji. Da, među normalnim ljudima da, ali u njihovim vladama ne, i to sigurno, jer je to sve sotonska banda i to su sve sotonski razbojnici. I samo služe sotonskoj masoneriji koja je u Londonu. To vam je istina. Braćo i sestre, ja ću vas podsjetiti na tu 18. o kojoj, nažalost, se nedovoljno govori. Jer nije provedena lustracija u Hrvatskoj, znači nije provedeno očišćenje od komunista i od baša koji dalje nesmetano vladaju u svim državnim institucijama, u hrvatskim medijima, ali nažalost i na Hrvatskom sveučilištu. I ja vam jamčim kad dođemo na vlast da ćemo to sve očistiti. Prva stvar, te 1918. je napravljen nama prvi Bleiburg, braće i sestre. Preko 2 milijuna Hrvata je iseljeno po prekomorskim zemljama, a ono što je ostalo, nažalost, bilo je likvidirano, ubijeno i mi smo bili u toj tamnici naroda koja se zvala tada prva kraljevina takozvanih Srba, Hrvata i Slovenaca, braće i sestre. Nažalost,
O toj povijesti se dan danas jako malo uči i malo zna. Upravo te 1918. godine u mjesecu prosincu predak od ni manje ni više nego od Vesne Pusić ovdje na ovom trgu izvršio pokolj nad hrvatskim ljudima koji su prosvjedovali protiv ulaska u tu Jugoslaviju. I to nije slučajno, braćo i sestre. Da su upravo njihova djeca i njihovi unuci ponovo na vlasti, a to samo zato što engleska masonerija prebrojava krvna srca i nisu oni slučajno sada gore u Saboru, niti u vladi. Sve imaju komunističko udbaški pedigre sa sotonskom tom bandom koja dalje vlada u Engleskoj. Moramo se tomu oduprijeti. A to nam se ponovilo onda i 45. nakon drugog svjetskog rata, kad su nas poklali ko piliće, kada je u ostatku Evrope vladao mir, oni su nas poubijali po Sloveniji. Slovenija puna naših grobišta, nikome o to ne mari. Nitko se ne pita za dolinu Svetoga Janeza, koja po veličini ne bi vjerovali skoro 3 današnja Maribora, i nitko nije položio račune. Nitko ne pita za te ljude. To je samo pokazatelj ko je ovdje na vlasti i tko ovdje vlada 70 godina. A to, braćo i sestre, se trebalo dogoditi 91. I ponavljam, samo radi nas, dragovoljaca i ratnika, mi smo uspjeli obraniti Hrvatsku i ne damo i ne želimo nikakvu Evropsku Sotonsku uniju. Svako vam dobro želim, budite s nama, Bog vas blagoslovio. Pozdrav svima okupljenima. Hvala vam puno što ste došli, što ste pokazali da ima Hrvata koji brinu o svojoj domovini, kojima nije svejedno. Biću jako kratak. Sutra ovo što se potpisuje, to je čin, protuustavni čin, to je veleizdajnički čin. Tako je! Za to što će Josipović i Kosorica potpisati, oni će za to odgovarati. Milom ili silom. Ja ih molim, ja bih volio da to bude na miran način. Ali nažalost, poznavajući koliko su oni ogrezli u izdaji, u kriminalu, u lažima, u cijelim tim strukturama koje su uronjeni i u sluganstvu tuđinskom, tom okupatoru koji nas okupira putem banaka i korporacija, cijelom globalizmu, oni nama ne ostavljaju ništa drugo nego da se silom izborimo za našu Hrvatsku. Tako je! A to im nije pametna odluka. Bolje bi im bilo da se mirno povuku i da puste Hrvatsku onima koje je vole. Oni koji znaju da Hrvatska može sama. Oni koji ne žele Hrvatsku izručiti drugome na upravljanje. Jer govore da nema alternative dati Hrvatsku u Europsku uniju. Da nema sluganstvo alternative. Sloboda nema alternative. Hrvatska nema alternative. Hvala lijepa.